abana ai pai suk non dinga e point li na hi in kwan sunga poimo ma le attention poimo pen ichi thei ding hi ta te mo pathianin go on bia ka hi khovela go ichi hi in le lam te sum le pa te in le lo te hi lo ni pathianin as a Christian ging tu hi na i go hi ta te hi ta te ken na hi poimo pen ma mo in kwan sunga ai ke le sap tuam sunga hilele abul pi kha in kwan sunga ikip pi masa ngai le e to ke sain he e bangtana tatin role ne ya ai ke le bangtana i parents te mo no le pa te za ta ling in hoi isa ai ke le bible in bang ti bang teaching hon na pia ai to ke sai o pimin hon gen le hoi de Ephesians bong bok sang khat ma code no children obey your parents in the Lord and cái personal experience cái personal experience hon gen se nu là pa sa ta good ma but bang tan si pen khai be ma how far how much at what extent ma that at any cost or in all circumstances till tenga hindi ya ahi da wala is there a limit to it si kaya mo isyam dong zui si dia ilaizel I development dong zui ka inula ipato tate perspective every stage ka hong kikyanid there's a diversion mo converse het lo a converse na di kalyanin but there's always a diversion mo siat na gama umi siya nga ka so hay siya nga ka imo dali perspective mo to ma mo dali perspective mo to hey ma in terms of license na i-career yam ahit na wala choosing a life partner ma hilteng tenga ka there's always discord mo na pato to some extent friction o may even in the best circumstances friction o may so to what extent kaya the basis foundation ya Christian te ya di nga hoi kasak so seek ye first the kingdom of God sige mo why ka a boundary line ni na mo mo kay na bang te na mula ka sa ta jika it is not fully unlimited hilaway it is in the Lord patyan to overall perspective patyan to ta ma mong kitwag nga yun patyan ni na kay gam to kitwag na yan patyan gam to kitwag na yan ma away ka ita inule pa hi sa ka zata di ma that honor is there honor is sa ka feel tenga ka blindly ka lagbek de chi na hinuhi you have as a child ma as a grown up child I have my right to my individuality in God's kingdom ma I have my right to decision in God's kingdom ma why is that yes I honor respect you ma hon respect kahi hon honor kahi hilale this is to patyan to this is my line ahi na wala this is what the Bible says chibe mo isa ta pen ka blind faith ta til tenga submissive mo it is educate anga ilale no la pale educate di mo patyan to to ka a mistake te no la pale het na ni they are also sinners perfect lo boy mo why is that ka no la pa de ihil hon le om di ma ikal hon le om di but the question of honoring ma pen so it should not it's ibang si a boundary pen so it is not at any cost ilawahi it is within the kingdom ma patyan to mga biblical basis pa na koi mo ma hi tu lai ko ve la hi no le pa hi za ta kwai tam pi la ka khove le ta hi za thei lo dio me le mo khen khat bang in kwan kien man lo ina om man lo mo ta te kien man lo ai ki le zu le sa
ki bua bang ai ke le hu chi te ta tien bang chi bang ia prosa wai te ai dan wa za ta ka chi chu ESD ai ke le ta tien do you have the right to question them mo banga question theina right ne ya ai ke le ta tien hai tan nu te bol ho the hi ai ba hi ke ni chi thei ya mo ai to ke sai ye ta te right sai ke le ta tien bang tana nu le pa tunga hi nai ne ya chi ai to ke sai pamuanin angai da le bible true ni bang hon share le ho ye ka ngai da ni na ta ten nu le pa te chu za ta ding za ta honor chi pen kha to thil tinga athu mang chi pen kha I think it's entirely different mo honor gi ge di chu hi in le ding athu mang ding for example just for example ging lo in kwan kata pat atapapang pen kata hile hiai nu le pa za ta ni nu le pa thu man dik chik teng ba gen mo kleng dena anu kiminon gen ma in the Lord mo to ba a chi kan wai kha kin ka thia wana i society boy wai ma in kwan tam pi ka thi kata hi pa te na in su an kon lo ta te na kha poimo ngai ma hile le pa te za ta zel si pate din mulla la ut lo la in sunga la aval hum tu di om lo in kon di sia tam aoma za ta ichi le obedience chi ken tu am dan ka ko wai zia kina apoi mo na chu ta te na le we have to assert more wai ka poi mo with due respect with due respect iki assert poi mo ina ka te nun ken khata pate la za ta si la pan la pai om elo amo podi in sunga om talo wai za ka in sung wai tammo wai za ken hu chi bang puna ilai siang tho thu yit na to ki kwa kina ta te ma mai na le mo pom na la to mai leng not that a honor lo ki kwa lo na pa te chu honor tho di mo an ye tan kon ye hoi a ta ten bang tan hia ma hi in sunga mo pa na lian tang le hi chi hi mu the ya ba na tu lai ta te tam zo te hi technology hon buak to hi ya wai to ki to ki in sunga ki ho man lo nu le pa to ki ho man lo ai ke le mu hak ho hak chi bang mo ai ke le technology chawa buai naw pang ai ke le ta te tam ta kom yo ma ai ke ko sai he banga ta hi na ta in kwan sungai ke le pa te le nu te tu ngai mo puang na bang chi bang yai technology te hon su wai pe ma hi na bang chi bang i ke de thaya ai ke le bang chi dan yai te inang thaya ai ke le bang chi bang i adopt thaya chi to ke sai pa te perspective hi lo na as ta te lo mu di da ni hi yai to ke sai pakamin hon gen le hoi technology to ke sai ni dina paro mo jong gen pe ai ka timing ni sak chi mag so ya mo timing to na banga gen is the screen time ki chीज है no screen time can be TV time can be mobile hay ki iPad ho so ni mo hi pe na time slot pe pia ko ma ma na hi pe i control na khathila a timing kya control na bang enwa chi jong control ngai ya mo nei ka ko mai chi tua i device ting wan le ham a password ko the le mo pai ba password a ko gan bel i thei chat dina ka din ta ai ha i thei lo i thei khang lo i thei chat khang lo ko di na i mobile ting dina a screen lock ni chat le mo a screen lock chu ki thei chat le a screen lock ki thei chat tin chin wai a ki mo na diwa a et na diwa bang ting thia chi pen parental control at cheese yen khan mo apple ten ba parental control china I wai pin kha a device password at wam khat online na screen password to mo wa pin koi the ina apps le games le banga hol lo di teng khong amok install ti do dan ya ma na khat koi the le to dan ma banga a ki the kon lo atam zu ken is to android phone ya mo android phone zo koi the le
มีตั้งปีนะคิดเองคนคิดอย่างเซตด้านไปได้ที่เป็นค่ะเนี่ย Play Store นะ Play Store ไปที่มั่ว Play Store ไปอินด้านสินะบางสิ่งเดียวที่ right click เลยแต่มั่วให้คลิกเลยแต่ว่าsetting ขาตรงไปไหนได้ setting ขาตรงไปไหนดิ้งนี่นะไว้จะเช็คบางไม่จีเลยที่ parental control ด้านเดี๋ยวนะ iPhone ไอเดียด้านตัวมันมีจริงไว้แต่กับบางนะพัลมั่วไว้ที่เขาที่สุดคือตัวด้านนี้อย่าง apps ขัดเป็นของ install เทโล download เทโลให้กันก็ยิ่งจะเทอย่างมั่วไว้ขัดตัวที่ตาเลยไว้จะใช่นะตัวบางขัดที่เป็นคอยมาอีน่ะขัดเต้นอีตาเต้ของฮิกิวอลสักทีนะมั่วอันนั้นก็เป็นมั่วนั่นขัดที่เป็น apps เทจงบางอาภาสวดกุฏิได้กินนะตัวน่ะขัดเต้นะถ้าบ่าวฟัวน่ะมันพอจังเมสเซจของอาตาเต้ค่อยน่ะจังเมสเซจอย่างเดียวกันของค้าขับแบบเลยพวกเต้บางส่วนปีวันไหวมากมั่วที่จะตาคอยที่เกี่ยงของค้าคันนี้ครับบางอาซุ่มไหวปีไม่ซุ่มไหวปีขัดนั่นน้องหลบปีขัดตัวที่น่ะที่เต้ต้องคอนโทรลเต้ยังไงจริงๆของเรียนรู้ได้ที่เต้เป็นนาฟังนี่น่ะอันที่หมดที่น่ะเป็นข้อมูลที่สมมติที่ apps เป็นค่ะคนนั่นเดียอาจารย์นั่นเดียที่นี่ออนไลน์เลยอาจารย์นั่นเดียพาสเวิร์ดบางอันตัวก็ที่ไอ้ที่บางส่งอีกที่รู้ตามว่าไอ้ค่ะเดี๋ยวนะอีกอย่างเป็นค่ะscreen time ว่าอันที่หมดที่หุ่นเจ้าอีกอย่างคือเลยนะที่อันที่หมดที่ไอ้ที่มันส่งวันแต่ไหนจ้ะบางว่าบล็อกที่ฟิลเตอร์สักที่ไอ้ที่ตัวนี้นะก็เรียนรู้ที่ป่าวไว้ตาเตียนตัวกิเกนเตียตาเตบ้านอินควนอินทีอินคุยหมดตักเทคโนโลยีตัวเกษตรนี่อินควนเก็บนายัยเตยทองดิ้งปัทยันเดียดานยิสุคริสเดียดานอินควนอิปอนนั่นนี่ยัยเตยไอคิเบนเตยเลยขัดเบย์เตยปุ๊กเสถียร์เทคโนโลยีที่จะการเขียนมาฮิโลหินตัวเราเขียนนะฮะตักเทคโนโลยีฮิมันนี่ยัยเตยฮิลวังเลนี่เดียพอยงานในรู้สุดดิ้งคริสเตียนยิงตู้ขัดที่นาฮีอินควันสุงหมอปวงไหนเนี่ย society หมอปวงไหนเนี่ยไอ้เกลี่ยนำสุงหมอปวงไหนเนี่ยไอ้เกลี่ยเอมีมันหมอปวงไหนเนี่ยตัวน่ะspecific ตักอินควันสุงหมอปวงน่ะเกณฑ์โคมเด็กเขาตามมั้งไอ้ทอกใส่เนี่ยคริสเตียนยิงตู้อีน่ะBible อินบางหมอปวงนั่นเองคนก็อย่าไอ้เกลี่ยBible อินบางที่บางอินคนนั่นติดซะคริสเตียนยิงตู้อีน่ะในกวนสุงไอจินน่าอมดีไอ้เกลี่ยไอ้ที่บางโรนับเลยไอ้ที่บางนั่นฮีดีจิเดน่าจีภาษาเลตาเตบานะเอสคริสเตียนนะมั้งก็ยังมาหนูฮิตเองก็ยังมาป้าฮิตเองก็ยังมาตาฮิตมั้งไว้ในฮีน่ะบางที่บางอินโรนับใจที่อาจีspecific ตักไอ้เกลี่ยgeneral ตักเลยที่ไอ้เกลี่ยexperience ตรงตัวนี้บางแฮมเชียร์เกลี่ยเขาตามาสเปนนี่นูว่าที่นี่ตัวกิสัยบางคริสเตียนยิงตัวที่อาดิ่งนี่ยิงควันสุงอิโมปวงน่ะไอ้เกลี่ยอีหิน่ะไอ้เกลี่ยอีหิเทบางที่บางมาที่ออนเชียร์เลยคริสเตียนยิงตัวขัดนะอิโมปวงน่ะเกณฑ์ค่ะสลัมเทกียร์เลยเราขลังเทกียร์เลยเราเนาะอันเฟกะหอยโมอาฮิดาที่เห็นให้เราอีนะสลัมที่เราบางจะอมดีนี่ก็เลยโดนนั่นเลยปิลวันดีเลยตั้มปีลายเส้นนั่นลำเฮียมาดำเทงนั่นลำเฮียมาเลยตั้มปีอภัยโมอาพุทธิมาบางนะอิตาเต emotional needs เดน่า in again เลยเซสชั่นมาขัดเป็นepisode มาสะสมเป็น in again มาบางนะ emotional needs again อุดเที่ยว again สักไอ้เกลือไงเขียบจิของอีโมพวงเราไว้เป็นในมังเห็นเราเองนะขลังพัฒนาตัวอามาโอกิการ relationship build up นะเลมีดังเตตัว relationship build up นะก็คิดใส่นะอีโมพวงนะไว้เลอัตเตล่า Deuteronomy บุ้งบุกะเลอาเกนะนัดตุดเชียงหุ่นเลนัดดินเชียงหุ่นเลนัดทุเรศนัดกงบางเตวันนะเกลดีว่าจะลายเสียงเขาวินะ Deuteronomy บุ้งบุกะอันนั้นเกณฑ์บางเกนะอีโมพวงนาเป็นสลัมเล็กขลัมะนูเลปาโมพวงนาเลี้ยนตะเขามาพูดจะมาบางเกนะ
kumpi David pangile Solomon kia nga paunak tia iet le katao sina ampi na tuhila Solomon na waite robab sa hongela apa kanapa tuhil na napada manghil ken anat na kung bangle tampi sinte no matuni tani na mitang tapia dina wai bangle katwa blessing ang ni sonsona paisa kina nule pana lo khat dan khat ana set pe lo kha insung ke vai ko na kya hiloina khalam le salam ania ki khen thei lo a hi lo zuina lo le pa mo ko na lian tak bible tum to na mu ke na ati pa huaya point tampi tak poi mo mama te izakia pana nulianin hiai to ke sai ni Christian ging tu hi na imo puang na inkwan sunga ding ni bang chi bang mo puang na ni achi hon gen wa don gen ma de lam na kha mi hing kha sia ma yom dan kha i the ma ma kha spirit soul and body ma ya kha kha nei wa kha pa ya rin hin na ho ja ke ma soul emotions te ingai to na te ma ho isak sak lo te hoi ja kha body taksa i taksa pu ma here ya kha i the ja tu tu i physical needs tingai sak chi kha ma nuin kha ata kya lo dia ko dia aka changa ngai saka a physical needs te kha keyboard te chini ki ngai sak cha ma pai na de koi a koi mo di a school kai na di a uniform di ani ka ta di ko ngai ko ma hele i ngai sak zo lo ha emotional needs bang ma hai bang ja ka tu nia ka ta ye kha siam ma ka thei kha hong siam no lo wa le ai ke le ki pa thei ma ka hong ki pa lo wa mo kwai emotional needs pe kha kwai pe kha i pakhat kha kwai pe kha hun tam ngai so ai ke le ngai to na ngai so ma pa kha mi ki kya ka tu hong ya de ta ma tu sui bia ka le ba le mai di tu ne mai di ki kya no lo di ke le khai pe di kha hu chi lo ma kwai ja kha a spiritual needs ken kha i khai kha to pa thu zo na le hil na ma na ta te wi thang pai na to pa thu zo na le hil na kem zo un ji ma kwai ja ka khai pen kha i khai pian thang na hiam kwai hin na kheng na di pen kha i ke a kem tu hia anu hiam ka hi sia ka apa hiam ka hi sia ka pian hi lo hi le alam ka la ngai sa ka mo ko na ka kwai ma khai gen la ya khat ka gen lai hi de sam za som ni sa gi na kha hi ta te tu to pa la ka i ro ta na hi ji ma akipa man ma ka ki gen sa ki ji he ya kha lai ge lu kha di lai ge kha hi ji kha i a ge na children are an heritage from the Lord ma go tan heritage from the Lord heritage from the Lord heritage of the Lord ma he ya kha a chang go ge an heritage belonging to the Lord and not an heritage given by the Lord. But it's belonging to the Lord, not given by the Lord.เพราะฉะนั้นแค่อธิบายโลนาค่ะจีน่าเอ็นเล่ตากันดิเปลี่ยนค่ะนี่ค่ะมีตาควายตาที่บอกนี่ค่ะไอ้เกียร์เนี่ยตั้งปีที่ไรเดี๋ยวจุดสักเห็นเราเอ็นค่ะหนูเฮียไปยังกี่เดือนค่ะกี่เทเลยมั้งเพราะฉะนั้นเอ็นอีอันนั้นกิสักเสกก็จะเรียนจริงฮิโลมั้งฮิโลปัจจัยนี่นะเก็บเดี๋ยวคนเดียวมั้งเพราะฉะนั้นอาบ้านที่ซิมโนนาเด็กค่ะอันนี้ตัวค่ะอามาเห็นจริงเพราะฉะนั้นอีค่ะอามาค่ะทัลแอโร่ทัลเปียวว่าอันที่มาอมบังบังฮีจริงค่ะลายตาเด็กค่ะเพราะฉะนั้นแค่ทัลแอโร่เป็นค่ะปาโตตาไอ้เกลี่ยแค่นู้นเลยปาเลยตาที่สมนะค่ะอาปุยหมดอ่ะโม่แค่เทกิเลจูถ้าทันตัวมันอีค่ะอมตัวใหม่อมตัวเทกินเป็นยังไงอีทัลค่ะอากาศตัวไงไปได้หมดอาจารย์นั่นเดียวค่ะที่จะโมมาอมเด็ดจุดจะจังกังขัดดังบ้านในไม่ดีเพราะฉะนั้นแค่ทัลเป็นค่ะตาเด็กค่ะทัลไอ้ยาเนี่ยจูป่วยอะค่ะม
na miel ma ka na din na sa thek ya chu na hon ka ti chu mo phai za ka kai mo kwang na kha i athu pi na kha wai mo za ka phai za email ma ka na kha i za thek ngai mo pa za i target kha ba i em pin kha ba mo wai ya kha wai hi ya phai za ka he a hon pe tu om phai za ka a mau ta len zong khya pi di a siam tu pa mo a siam tu pa ki pa na hi ya kha ama hi thi na pia ka on pin kha ka zong swa pi di kha as a mother as a caretaker as a steward kha ka mo kwa ma di pai pin kha thi siam le kha e ha na chawa di lo hi chi pin kha ma ke mi nu te da na ke mi pa te da na so ne lo nga siam na ni lo nga ki chi on lo we chu ma pai pin thi siam kha ko mo di tin chỉ bảo vậy á hết tôi cái sai vậy tôi cái sai mà ini Christian ding tu tia ding thì một con là tắm pi ta có mà dia cái ni individualistic idea mà anh mi maladi chau ingai to na lama hi khalam mi ki sak ma la le hi i khalam mi pi te hi ana ki po khalo din mon ta tam ta hi la ko vela hết tôi cái sai ni lal boy ni banga ngai dan hon gel le banga to ke sa bible a bang che bang hon na sin saka che bang mo to ke sai jos aki yen se so suwa ko kha ki ma ka so suwa na again kile kain kwanten mi dang ting pa khian nang ni kile kain kwanten so to pa na hi ka sin che mo wai kha parol dik ta kai ya wai pen wai mun ang ngataleng Christian den imo pon au bang chi bang ki su bu chi hiam chi ngai to na u tak ngai to tham hi ya cái ngai to na thil ni o ma khan na i na wai ba kim wan na mo wai ti gel i bu ching zo chang na imo pon na ki sien so den kai ta zo han lai kha ka amin pi tupan dan azo ki kana la chỉ khai ấy các thu vuông nếu chỉ mà lại đi bật đi mình như ngày hiểm à giặc khá thu biếc thu bi biển thế to phát hiện lại in quan lệ mi mở nụ lệ bài chỉ để thực hôn cài khom hôn càn khom nó thu bi biển in là la phải à quay la biển khá quay ta khai yon này chẳng á cái một quang là tiền khá à phải đa nó phải như nào quay la biển thu toàn là expression of love lên hôn biển một cái sao ilam ka eat na kining ji expression lam ki siam lo adik ta kina sing tam mi ko sang dan mo tu ma gen te na kha ke mi mal khat kon gen lo de 2000 na lam ka school ka kaya wa ya pai ki kha wa zul su tia kal in lam u lo ka ta ki pa veng veng tai tum pe ma ba station song lo ki kam na lam tan tai pia chatum ilele December khai na gospel to la kam pa khat la ki khat wa Christmas ko ban lo kita ko ta ko ban lo kita ka ki ta kha kan nu kha mi dan school na pang te tum ki ta chan na ga la la te ka tum ta ka hon nga la lo chan po ma hon nga la wa cha hon ge ni lo cha ko te chan na he hon ni be ko ta wai ka a form of expression of love ni mo aman ata school ka ke ma sa pen hon nga la lo chu ki le expression dik lo cái hôn hát đây chỉ là đúng không? Vậy giờ các ít là expression đó, ít ta thì nỗ lực phát thì mà bồi con ít mà con gái chỉ là mấy cái này ta thì lấy nỗ lực phát con ít thì nỗ con gái nỗ cái gì này không lo mà vậy expression of love phải cái này chắc cái gì cái nụ biết thêm cái gì thiên nhiên cô mà I love you no I love you son I love you để I love you mà chỉ khác cái gì không lo kita thôi dan tu why expression sun su jaka ki im la na lama pai dai why ka hon rebel yin tin relation u ka abil tam da ka boy hon boy as jaka expression ki siam lo mo pau ki mim le ki siam ki why ka thun no la trust ka poi mo pen mai ka thia pa khatina ta khat a trust lai ka sia why ka why reciprocal relationship của mày à
ป้าขัดถึงทราตาขัดถึงตาทราสนูขัดถึงตาขัดถึงตาทราสค่ะตาปายตานูยังขัดไม่ไหวค่ะมีปีละไอ้เรื่องจุบางขัดถึงคนนู้นอาตามจ่อค่ะอีเฟลล์เราค่ะเอ็นทราสกินลงจีดูได้ปันตาเตะคอนโทรลที่สุดแต่ค่อยแต่คอนโทรลเกจค่ะตาค่อยจะเสียจีนี่ก็นักคอนโทรลจริงไว้ตาเตะคอนโทรลเราจะให้ตาเตะวาสกาสวบางกิสามั่วไว้นูเดปานมันคอนโทรลเราลงน้ำมันเป็นเราคอนโทรลถึงมั่วเนาะอาจจะเป็นไว้เป็นข้าวปุ๋ยรุ่นบางเย็นจะนักข้าวปีลำการที่บ้านข้าวปีนะเขาหนุ่มแค่บางอย่างการเสียสละไว้ mutual trust ได้กิน still ขาลงเสียกันโดกันจริงนะครับตัว mutual trust แค่ experience กันคนเย็นนอนจวนเนี่ยก็คิดโดยสารด้านนี้เลยนะอีก point interest นะกับบ้านตัวกับป้ากับอังก็เลยค่ะเลี้ยงค่ะผสมกันมาสินะที่มาเลย class 12ก็จะอาคิดปัญหา decision เต็งๆกี่ตัวนะนั่งคนที่น่าจีบาง but we will give you the financial support no take your own decision why trust in เขาคน build up why trust เปลี่ยนค่ะที่บางทีเนี่ยกิจการหนังรู้อีกชั่วป้าขัดถึง trust มีขัดถึงโมปอนั้นเปลี่ยนจริงสามเต้นเรื่อง why principle ไปเปลี่ยนกันที่อ่ะ Bible ก็จะไล่นะกันที่เจ้าเดียวแต่งสามคนมาไปให้อยู่ why principle ไปปีมาว่าฮีเลเองไว้ trust เปลี่ยนขั้นนับโหเสียงยิ่งยิ่งเดินหัวโน่นเลยไว้หลักการเรียน love expression of love and trust ไว้ที่เต็มๆไว้แต่ยายเต็มตัวว่าคิดเรื่องรับเล่นยินกวนครับบิดยินตามนะครับกันดีที่เป่าไว้อะปากกามินที่ตัวเกษตรนี่point อันนี้เด็กขับของพอจะวินให้ทำเย็นทีเนาะhe to ke sai kha to ai constitution da ne gen rights and duties achi ma ma pa ai kile lu ina itan vo jini respect tan vo ne ke itan vo ine to ke to dina mo pa na ke ne ya mo pa ka hi ai kile lu ka hi ba chi mai the ai ya i mo pa na pen kha ke na sem so gi ge le ha mo sem so ani pen masak gi ge le ha kha family bang dong boy hat lo ni mo pai ka ki pa kai ve le ba chi pen kha ai wa pi ka tin na wa cha na adang dai na ge le ha I pa pen jo kham kham mi de zo ama pa hi na dai aki conference mo vasim mo thei ton lo boy na aman zo wa china vasim mo le bang zo rom sa ton lo di ju kham kham mi de zo va za tan le ha man pen dai ti la ki conference a pen tu to na nang za tan nang chang aman mo ton na ai thei tan tan ong sem ke ut sam de hi chi เป่าไว้อะใช้มาอีซุยเท่าไหร่ที่เราคิมินใช้ตัวเกษตรไงตามคำเลยดีเขาเสียเลยมั้งChristian กิจเหงามั้งตัวกับ Christian เหงาค่ะบางสิ่งก็ละสัตย์ดีสิสมมติ Christian เหงาค่ะตัวน่ะกตาเตะกับตัวเหงาก็ discipline เตะค่ะมีนูก็เหงาเจ้าเหงาจัง as a Christian mother okay so พอยบอกกับสัตย์ I think consistency is oneมั้งthen second will be practice what you teach จีเป็นพระกำลังดาเหียบกตาเตียตะกี้ก็ a foundation ดอกตัวหีนะอีกส่งChristian หีนะดอกเกี่ยวกับสายแล้วนะกำลังดังเตะบาลไปหมดกับสัตว์ยายเหียม example เลยนะเกี่ยวกับ Christian ก็เหียจีนู้ก็หีมาก็มีขัดpasal kat zikir tu. Kata te ada poi mo pen tu ama wala legacy tu kanu in kapasa ahin zikir ka. Ale jang wa gen thei lo da san fei la. Mo minu kha hina. Kanu kha whatever my position ka atli position whatever bang hina le ka kata te in kha amita ayat la. Kanu in ka pa na sa ahin zikir. Mo. Poi legacyก็รีบให้ลงเลยจ้ะ I'm a failure as a Christian มั้งตัวน่ะ love your enemies กิ
kichi ma to na ke hon hi sa tu te kata te in bangsin ka hi hiam si pe what did they see ma then Christian ka hi na ka you must love your friend ni nagosit lo ni hi kichi ma so what do I tell about my neighbors what's another thing is Zongyan Zongyan lo chị mang so it is a big struggle kaya with 3 children mom example ke personal example khat hon bien talang katapa kha khat pe kha thang thumang lo in sen school kai lo he anita ka a leave letter ki get ta so all eyes are on me ma what is the situation ma ahi la ka man ka okay bang ka get dia le sige tu ni ka mo ka lu na sin na lu na he sin ke lo chính mà trên lu na lo sa ka kai lo no but seriously I'm telling you I was having headache ma không biết gì so I did not align na reason là ta gọi là discipline for non-obedience. Saya get guys, get dengan suai tayo nga. Napiag lo. Then I have told you this is my principle. There's no those thing about it. Now you let know that I can handle lo. The reason for your not going is mga thumanong sa kahi sipe so I think again khat Bible in here again nahi sipe then khat me ka katanu ano ka another example katanu ka amao ka partner ni yung sa school ka hay ka partner no ka complain sa may so complain ka partner no ka hay yun sin then adai ri ka pa yung teacher kaya nga partner ka sa kansin gelo không chịu order chỉ pen tao đại lý tao mà right mà cái không phải vô phải thú đi mà we pray that you become good friends mà that chúng ta sẽ nhảy khá hay partner mình có cái toát kia hay sao cái na piayin na then give her na forgive na yun na thum ni ka like no way I'm not going to forgive ma na pang ma kasi whatever it thum dia ma tu na ma za ka thum pi ke ma I have to talk again te pen kha there will be a time when the Holy Spirit gives you the opportunity to express it itu gen pen isin sa pen to conduct không kịp consistency bởi mo mà living experience mo tampi thấy ya mun khat kasim na hi your life is the greatest mo banga advertisement how good the gospel is kachia mo why ka life pen kha pathian thupi ram ila na thupi pen ikamin legian thailo mi tengmu ahia why ja ke din kwan sunga le iso the iki hi the ai ke le isu the tam zo hi yom da dai ke le life ma hi chi phok di ni de ya why ja Christian khati hi na in kwan ai mo pa na thupi pen hi salam sang ha khalam ita te ai ke le izi te ai ke le pa te ke le yu nau te isangam te tunga hi mo kwa na lia pan ni hi chi hi ko ni nga e to yai ba na hi sab tua ma yom chia ta sab tua min hi ikikema inkwan ai ki ba na sab tua ma ikikema he to ke sai ni sab tua min inkwan sunga bang che bangin Christian ging tu te ya role ai ke le bang che bang din mun ilen thei ya chi to ke sai ye kamwanin on gen la tung lamina igena inkwan ni chi hi Day to mapathian na institution na bol masakte. Iya. Institution dang te why inkwan tungto na hong kibil to ahia. Inkwan na dam le saptuan dam, inkwan na dam le society dam, inkwan na dam le nam dam ahia. Kung napathian lunglut na ma ahia
ไล่เสียงทั่วอีกุมปีดาวิดบางไอ้ที่เรื่องโนอาตังกูบางไอ้ที่อับราฮัมบางเยดิตั้งเกี่ยมเดียวไว้ที่อีเยนกี่เดียวปะเทียนลงรูปน้ำมาไอ้เหี้ยว่าเสียไม่นักสับตัวไม่น่าเล่นทุกตอนนี้นะ in our own way มั่วปันสุอิละธรรมะ just for example สับตัวเต็มช่วยให้กินนะด้านเสียงเขาสิบางที่นี่อะมั่วสับตัวด้านเสียงตัวจียามภาษาเนี่ยเราเทียมบางเลยบางทุนุนนาอิปยา we have taken บางstep to action เล็กละ step เล็กละมั่ว in one ตัวกิสัยนะอีวันน่ะอีหนาวลับทุกงบางเลย in ตาเตเก็บหนาตัวกิสัยบางเลยสับตัวตั้มจัวปะเทียนเกียงมั่วอีเก็บสังนาบางอีสับตัวมันเขียนคัดเงี้ยหัวอี not just the pastor or not just the anu le pakya le hido mo asam to mi pi te ma mai na le mo akhalam kiet kol na mo kapodi chiam mo ki chiam na bang kini ahia e wai bana in kwan to kisai na sermon preaching bang tam pi biakina again taw hileleng ken tu aka ngai poi mo khata hi de we should also be equipped with what exactly are the problems facing our families more sab to makai dia ki equipped to poi mo salwa azia chu just for example tapapayam khatina pazi kanai china pasandang khaton pan mo le indong ta not only indong ta sab to amina bangjing i react dia these are ground realities itai why zaka sab to makai te i pastor te upate na sanina le i tua hi problem in ite mo in kwan so problem in ekle society problem in ite mo le i equip ngai ta mo why zaka na sab to mina role yan pi tak ania i mun khen khata okay sab to church should not me in kwan sung vai khen khat vai hom na khen khata zo boundary ve hini le Christian family tunding nang ding to kisai na sab to amina role yan pi ania a role peng kha poi mo lo ma main wai za ka sab to ma kai te na le tua discussion ai ne te ekele ama a discussion ai ne te issue te khong mang le i pastor te ai ki equip to mo ano le chu ai ki equip to ngai a hia asian chu i sab to mi chi lai zam even family individual sitale moral guardian hi mai chin wai za kina i sabto amina mo pong na lian nei lua in wai zakina sabto makai te mai na leng hiai sang ina tua i modern society na problem issue ini te ka tua sang ina hong ki equip zale knowledge lam ni ma le mo ni te wai kasai ki pa waya ko imama ti tua tampi ta ki yen kia ki pa wai sa point number gung nai lu dinga to na lam leng ding ina in kwan Christian in kwan bo ding ai ti sak lai ni mi tampi tak ina fela mo ai kele ina poksia ai kele in lambang lam ka bang ya le tampi tak hi broken family chi ya ai kele divorce chi khong ai kele orphanage home pum de deu naw pang tam de deu din mo na yo nia he te hi apuk sia na ma sa hi family mo family hi sia ki ni he to ke se na lo sam analo sam tampi ta kom di ngai na yaite bang chi banga Christian in kwan bo thang na dia bang chi banga pan la thak ding bang chi banga hin khwa jang thak thei ding ni hi chi bang in pan la le hoi ding chi khong gen no nei di ki ding ta he to ke sa in ruatin hon pan yen lan hoi zo u kimin point khata hon he thailand hoi zo nulia ni hi khat thon ye dinga no teng ni he to ke sai poi de win mo ana pu se sa te bang chi bang pan la thak ding chi to ke sai hon kum to le chin kumpi devitina ama mi pi te le azile ta te amerikai te khota aman swa saklai na pathian kyanga kitung lo te na sam Samuel khatna bungsom phum chang gya ta ringwa del leng ka del phalai diam chin pathian na to na mo pathian ni na del phalai din acha paja ka pathian ni
sesa lo samsa ikisaklay na pathian kya nga kitumuti na pathian dongle na del phalai di onchi di ngai Joel mong ni sang som ni la na ai pau na kan se dia na la ko ka se kai kon tam pi so kau ku te singet kau te kau hon te le kau pi ten ane ka kum te no ka hon din lon ding ti chia ma so cố kiện các dân kiện à thùng này và thiện nên là quay cùng ở bề sát thế đi khẩn sát thế số mắng bên bên thế quay thế số mắng chậm rồi chứ hơn đến kịp đi Pathian ha, he's a God of second chance. Ma, ina hi lo omai the, ai ke ina hi aga lo de kis iki damet le ilo ha lo omai the. Pau na tia, ai mo na tang ho tu tu bia pa ni tang pi wa mu no ni nei hi chi ma. Chi bang oma hoi cha na pau na ti mo som ni de ni chang ma na kha. Nào bằng khả phải đây làm tiền nào bằng chỉ đến mà and when he is old, he'll not depart from it. But train up the child in the way he should go. Tu nyang bai khat lo pa de hi jing chang a kum no chang bai khat lo de hi chi lo jin. When he is old, ji ma pa ja kha lo sam ki sa bang yo ma ye kha pathian promise pen hwa ya pathian kyang a ikit tu bu ta thu mi hi na ka de kha hwai pathian promise pen kha honตัวอินน่ะจ้าก็นะคนไปกี่นวลดีไอ้เกี่ยคนตรงดิ่งสักนวลเดียฮีจีค่ะกับยิงนุตาเพราะฉะนั้นexample ละค่ะSunday school help ตัวกับเฮียเมื่อแค่ค่ะถ้าป้าขัดตัวตันนูตันเนี่ยก็ตันนูค่ะมองกิมค่ะละสักอุตอุด Sunday school เขาเรียกว่าตะกัสเสียเฮียเลยก็ตันมาป้านค่ะสังยีโลอีจุเสียเสียเมื่อสังยีโลจะน่า available simจะข้าอมฮิเลเล่ยิงก้นตรงกีเจ้าว่าอาจิงเจ้าเฮียมาไทยเจ้าเฮียมาค่ะอุ่นหุ่นหุ่นสักเจ้ามาค่ะสักเข็ดเจ้าอันนั้นการเล็กเจ๊เลยจุเมื่อเพราะฉะนั้นค่ะมันค่ะสาวโลวางไม่เดี๋ยวเฮียบังไอ้เกลี่ยทุ่มมังโลมาบังฮิเลอันนั้นสิลดเด่นเมื่อเพราะฉะนั้นค่ะหนาวบังค่ะมีค่ะจะค่ะกินหมกตีได้ไงรู้เมื่ออันนั้นสิลดเด่นโลฮีเพราะฉะนั้นทุนนี้จะเปลี่ยนค่ะทุนนี้จะเปลี่ยนค่ะเอาปัดหนุ่มเจ้าว่าค่ะห้องบอยคนเจ้าว่าค่ะคนกินนอนแล้วเดี๋ยวตัวฮีจีค่ะอีกบังขัดอุตาเพราะฉะนั้นขัดก็อุ่นหนาวนี่นะค่ะส่วนวัยของคนกี่ว่าจะไม่เนี่ยที่เรียกขัดกันนะอยู่ขัดที่ตั้งปีละขัดจะเกี่ยวตัวมานี่ว่ากี่ปะตาค่ะกันดูเด็กปั้นหัวตะกันนะสินสักอุค่ะโซมาขัดเบียงดีมาโซมาขัดเอียฮิโรฮีจีจูไปขัดคู่นี้ตั้งเนี่ยนะขัดเวลามาตั้งให้ตัวนะผมขัดเดินจะดีพอมีหอยปีปียามทุกเย็นภาษาปีปีคนกี่เรื่องเลยเมื่อสไปกับปังนาวไอ้เนี่ยกินกันน่ะเสร็จนาวเนี่ยก็เสียงกันนาวเนี่ยก็หิตันตลอดค่ะดิกตัดตลอดค่ะตัวนี้ตั้งนะคะอันนั้นติดเสียกี่เดียวเพราะฉะนั้นค่ะอินุยปันน่ะเห็นเปลี่ยนค่ะอามาอมนวลกี่เดียวเลยที่ซุยรถเตะฮีจิค่ะเมื่อนุ่งยางโมดีเราฮีจิค่ะอีกกี่นู้ตาเพราะฉะนั้นขัดคนเด็กอะไรเดียวตัวนี้อีกคนเวรุค่ะวัลวิวของที่เห็นตาเห็น postmodernism ที่จีเปลี่ยนค่ะอะไรวัยเปลี่ยนอย่างก็วัยลายเสียงเขาเกี่ยงกับหนาเปลี่ยนค่ะอดีตกับปมนอนหลงหนาเปลี่ยนค่ะวัยกันนั้นละวัยผมเราอีกจุดอาจจะวัยก็จะเปลี่ยนหุ่นหุ่นจุดเจสุตัวปะเจสุจีดานะคะวัยสวงปีตัวลำหินอนหลวงเปียงเมียตัวลำหินเสียค่ะคุยองนุ่งเดียวคุยองเลี้ยงเจ็ดเดียวเมื่อวัยเขาอมเลี้ยงดีจุดนี่คือโดสซีนล์เมื่อวัยจะค่ะวัยจะค่ะกี่จิมสังดิเฮเลเฮียลายเสียงเขาสิ้นสักหนาเป็นค่ะกี่ปะฮีจีเป็นค่ะทุกอย่างจะเล่นหนาค่ะนัสลวะเมื่อไปเกี่ยลูกค่ะเฮียนูเลปาทำไว้หนาบางไอ้เกี่ยเล่ค่ะนูเมย์ภาษากี่กาละไอ้นูเมย์ภาษาเลภาษาตั้งปีเดียขัดเจ้าทุดิกอมนอนโลกี่กระตุ้มปากกี่ทุดิกตัวมันนั่งทุดิกตัวมันสิเดียค่ะเมื่อเฮียเป็นเดียค่ะอะไรวัยเดียงมาที่อะไรค่ะนาตั้งตั้งปีอมตักสตุนนาเดียเฮียphilosophical เฮขลังกิโดนาเปียนะค่ะก็ไงตัวนาเขาขัดค่ะโมเดลไกเมื่อ
ว่าตุนี่หมดดีไกลดีค่ะเมื่อน้ำมันนี่ค่ะฮามานี่นะพี่นะฮามันเอาของไปอ่ะมีเต็งเต็งอามาคุณทีนี้ค่ะหมดดีไกลจะคุณเราพอจะค่ะหมดดีไกลค่ะคุณสักทีตีจนมันส่งค่ะพอยบางอ่ะค่ะตุนี่ rights movement ที่เราwhether it's a feminist movement whether it's a gay movement whether it's a ขัดอยู่ที่จะมีค่ะพอยปีนี้ค่ะahonโลค่ะยัยอามาเขาตัวเดียวก็อย่างบางทีที่ว่าคือตั้งปีจะเรียนนานในฮิปปี้ค่ะที่ไทยหมดได้ใกล้คนนกเตะๆมั่งไว้ทุกตักกินอาหารให้ไบเบิลบางทีก็คนนกเสียสิบางทีก็สับตัวเตะพาสตัวเป็นค่ะนุ่มเด็กนุ่มกี่เต็งสับสนเสียสิว่าที่มาบ้านดีจ้ะ so who we need is who be the หมดได้ใกล้มั่งนักค่ะยิงตัวนั้นหินาสับตัวมีนั้นหินาค่ะกี่ก็หินาค่ะว่าค่ะค่ะตัวเนี้ยค่ะไว้หมดได้ใกล้ยังไงค่ะ Ipa waya tuna point apa na idut dinga yai bang inkuan society ding ni thatak lang nan hi bible ma leng hon na sin saka mai ma bang in hi he na ku khanai lo yai bang inkuan sia ana tua khanai lo hi le le haksan na ba na tua the ai ke le ba na ke sathei tia ding ni yai te challenging ma dinga hi na paka min he to kisai in kwana na pok sanai lo tia ding bang chi bang pan lak thang na om le chi na lung sima ai ke le bible tung to ni na bang hiam non gen the yam hito kisay na ate mi hinte ya family zo mi hinte bola ya mo bola ya pukhe gi ge nam chu ichan mama di ne ya abe te chu pukhati di ji itheke do na to pa ki sak ka to mo wa chen na to pa thu tia thu ku di mo bai bang zo ko mo bai na to pa ke ga banga thum ke do na ama nga hiat di mo nga hiat di ji chen inner voice abang bai de mo bai kha hin jing to pa kha ngak zo di awa ke na ki pi sak di ama ki pi thu di ya wa chen na po thì in quan kịp vừa phụ lông đã đi nè phụ lông đã đi nè hơi mà khát đây tiền doan được khát thì anh này khóc mà anh này khóc bằng hơi cái sao mà anh này khóc kia hay rồi nè anh quảng không có đi bằng rồi à câu cặp phụ khang apan ông heno thì mga ka juice ko pe ta anh quảng thum na ay mo anh quảng thum na khát again ni si cái ko cái thum ni chỉ là thum ni chỉ cái lịch tế ba bằng khát nhiều mà phải tiền quá thu khi na khát khi nào một lô khi có kapu na khát kapa khang chăng là mò phải anh nên điện tu tiền là cả au qua pen đi mò phải khát thu đi và đa đi à hút chỉ bằng anh quảng kho mà ít thu khóc chơi nè khá ý mga closeness of nila siya na long problem na katiya mo kasi ngam lo phải mà nila in quan na hi pen stress ni yang mo ang ko ba phải kasama poi mo ma life experience tung ton le the na tung ton ni ngai gen to wa ki pa wa ya tu na yai teng mo chik le thei siam lo tai ke le thei na tom chika gen thei ma le angai ke tu te ding a hi poi ta kai ngai le thei na ding ai ke le pil na ding ai ke le ki bon na ding ai ke le pil ban na ding tam ti om ding ding ta tu na panelist te minute khat hiam amau he tung to na banga message khang no pu hain tu te message khang no nei ding thaging ta amau te honi piling ama sapeni na waya ulia ni han pa na na pan pa na zo suk ding a why so check kin ka concluding remarks kon bol di kiet kon na kha punishment to discipline ji kha mo nu de par ro in kon et na kha poi mo ma tu ni yen man kiwa ke de ka hon yen lo hi de kya kha a punish to a de ya ai kin a discipline to a de khoi ken kha a hunan nuam lo in ji ni future a de hi ze ka punishment ni chi chiang a kha hun pai ta sa hi khil pen phot na a ki gon na hi ji discipline ni chi pen a hong poi mo dia mai chia de kha hun hong tung dia sian na hong tung thei te mo hin na hong su se thei te in quan hong su se thei te hin khwa su se thei te pa ki ve ne dia kha pai ki thunun na pen
ป่วยโมมาเมื่ออาศัยแค่เรียนวางพลไม่เทที่เดเลยอีอาบุลปัดง่ายคอยเก่งพระอีเข้มที่ละคอยดิสซิปลินเปลี่ยนละอีนาวบางเตียปฏินะอันยันเตียนอะไรจีน่ะสุดโตเลย Dina pa kami nagenda na anpa nga upope ni na thum na nasal at thum di dan khat anak sinsak kelo ut why ohon geli na kalung simaya homa judate na apai piu tu dita na akhanga apai piu ahile ziltop ni tengina pai na tate tunga khulngai na thum sak na nei gi gi hoi sa ka lo ching nam ahi u de o pate boazol na mugi ge ahi zakona koi tenga technology lami tabe medicine lami tabe ai ke le literature lami tabe bangkima wal tuan na ai ke le lo chin na khovel zel swak thei di khopa lo chin na ana nei pe no pate thum sak na pate boazol na poi mo ma ana hi ta e chi no ma athum na law wa hi le shampoo voalzol na pa pe insuma shampoo a hi na numbers bungu changsom ni le lia pansom ni le ko ki kal hai voalzol na pen ana samgi geu a wai pen ko hon sim khedi to pan no hon voalzol in hon veng zel hen to pan amel na tungwa vak sak hen la hon happy zel hen to pa no lama hong nga hen la lungmuan na no hon pia hen cha bol zon na pa te na na thum sak hi ana poi mo ma hi ta e chi Efisa te bungu na again ido te zo salisi sanai ke ya van khagilo te ai zo bi ana chia wai jakin ke ngai to na family kha setan gal do na the last battleground in ka ko ya azia kha Kovela institution government ha setan in na pi takna noi ta mani setan pam kam pa nya wai bana sap tuam bang leng un alian zo etina na pi takna influence na ta mo wai bana ya alas battleground pen kha family ya pathian siam masakahi ya wai bana suksia ta omna nung pen family asia thun family a collapse nun kha setan wa zu aya why zakina let's back to family mo I ga lo na a lo chin ni chi le family pe I bol phat I bol isu kha na hi why zakina family pe I bol ta na na I bol ta ne chi Ken hi to kisai hi to ni discussion to kisai concluding remarks is di khat ka gen uta hi le I family a piak mo family a piak na office life ichi ya corporate life ki piak ba na family dong piak wa di poi mo ma di ichi ina kong gen again ma bagina I pathian ni family in kwana dong ruta in kwan kisia tung din non adeya in kwan kisia tam pi lung ke dem omleng yong mai thia ile leng pathian ni na in kwan chia ton tung din non nuam aya kumpi David kiang am det achi ma na delin na phalai di achia to pa Jesu Christ pam khom leng in kwan kisia tam pi te tung din non thei de hi del phalai di hi chi kha I mai ki du te khen pe na ana thei na pathiana ki thu ki suhat thakina lung ke loina pang leng chi kon ke nei Christian Jesu nung zui te ia Jesu nung zui te le Bible ha it is the absolute truth hi world view bang zau le absolute truth hi chi ha I pong dia why absolute truth hi ale Bible in Jeremiah again I have plans for you plans to prosper you not to harm you chi pen ka keep non yan kya la why chi tu pa kya la ka amma in ka aya dia sia hon phoi no phat pa kya la ka keep non
panelist te amau te tunga angai dan teo ai ke lia theina te hon share te tung ton nun hi ki pa thu igena atom na ding in point ni kon be lam dinga point khat na hi tu lai khovel challenging ma idin line hi khovela bang chi tukin khovel ki hengin ngai dan thak hong lu tin ngai dan nal pp kilom pp ong lu le de hi idin sunday foundation hi bible ma hi chi hi phok thak thak dinga ani na hi Billy Graham in athugen na hi if the home fails more, if the family fails, the nation, the society will fail and achia. So pangagin lai chile, we need to go back to the Bible and revive our family, our home achia mo. Why if Bible le in kwan ai ke i family a iki thang na ai ke le ki bol thang nai bol ke le hi i society ka fail ding hi anachia why ma bang ni ai leng igama ai ke le inam sunga ai ke le isap tuam sunga ai ke le inkwan sunga hi iki bol thak ding om ding a hoi pen a base ding I foundation ding hi Bible ma hi hi phok ding a he teng tunia kim lo tak le siam lo tak ai ke le pitching lo tak a hi mai thei ma le hi he teng phat tuam thei pen ding hi zang thein ngai khe tu te na hoi lamin ai ke le ema adinga phat tuam thei ding ni anala le chi hi kinge na gen khel ai ke le express dik lo de hiam mong kha le hi kingai dam dinga angai khe tu teng teng tunga ki pa thu gen in le bwa zo na ai ke le thupi na teng teng hi pathian tang le chi hi